Šta je zapravo bila crkva bosanska? Prvi put se spominje za vrijeme bana Kulina, kada su optuženi za herecu, ali ona nije nastala tada, oblikovana je vijekovima. U vrijeme Rimskoga carstva kršćanstvo je imalo stabilno prisustvo na ovim prostorima. Dolaskom Gota širi se arijanska crkva, a sa padom Gota i dolaskom Slavena crkvena hijerarhija slabi. Bosna, planinska, izolovana, daleko od stalne kontrole, postaje prostor gdje se miješaju stari običaji, rani kršćanski uticaj i arijanstvo. Kada Rim pokušava nametnuti svoje pravo vjerovanje, narod u Bosni ne vidi sebe kao heretike, jer u njihovim očima i oni su bili kršćani. I tako je nastala crkva bosanska između tradicije, izolacije i pritiska s polja.